ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant balak play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw Shillong balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating balale da ka Meva Enterprise UMDC jang ka Maukhar Penthor Umkhra constituency uba pensngain lang NSM ha ka Henry Urumpang Arjar Arpuai ula pili pajba ika office jong ka dorbar snong laumali pelun harengkat ka jingsakhi lang jong urangba snong uba bi khongwer kinongkit kam snong bat kiwei uba pensngain uli tho balatai ka office tari kam jong ka dorbar snong laumali pelun lengba ka scheme jong ka excluded area jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka badai jong usnem Arjar khat khandai Arjar Arpo but usnem Arjar Arpo Arjar Arpuwei ha ka baka jingmang pisa kalong khandai lak tengka lengba ka jingtai yekani ka office trai kam jong ka dorbar snong kan sanangla ban puntulun sho ya ki kam ki jam ki bayadai bat ka baha kamiat jong ki pajba nong song snong ini kala long hadin kila pun dun wa kini dos dun akan yang municipal board di kini ka caka bensyong kelas long bas sa isra long non pej non dia bakal long ni bertenyut kita dong ni kadang long ni caka itu jeboi po snong kan di hadin ba nilai perkat pun sin nak yang joko executive committee ba lu ingin nak ban penungkam ni zakat nilai ju perkat di malapor ba ladangi yo kano ka scheme na ki nong ni khatungi nila ban snalo di kinja office to kasnong wala ban trekam ki wala ban yo ka penungkam di blok na kano ka jinokam to kasnong ni hapan tiknut ya paro ki suses numala lagi dipentang haga MLS scheme inum project naroga MLS scheme ni don ka border area scheme ni don ka MP scheme Lok Sabha Raja Sabha ni don ki scheme na ki PHE public toilet ni don ka soil conservation soil erosion berkiwei ni don ki mo Meghalaya ko kadika community multi facilitator ka papiyo mapi ka tega yung dorbar hangtay ni don ki secondary school nam nagalan ki ADB scheme kabamut kum kinong may tumat di bantip road ki sources na kini kriat si obat pri ka dorbar sinun siap beautify ka ya yung sinong kadi harus surok kala kamitinat bagi sokuman bahkan ka setiap ni oban pri ka di ka office jong ka sinong lomoli kalong si benta na ka benta kan sekri ya ka sinong ibarok ka sinong lomoli plun ka ayar ke pun tali ki blok among basok nang ni ban lep sabi sa jin sinong sa tay ka jingdon jong ka office ang ni kan pensuk sibun na ka benta ibasa agad ki blok mamarjan te bun yong ba muy ba pun sinani la ban tay bun ki ni mas mo credit kam dai tang ka jonga ka dai jong ki sinong namara kan mau suwa bangan ice cream mawan kendu ega istu komedi jong sinong namara ang kai ba pidon kam ban le ang kong ka fast pace namara dang yim su to ya ga e ka jingdon kam jong sinong kalong thik kumbangi ai jingenap kam step e ko